Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, Stacey. What did you talk? How are you? I'm super fine. Good morning. Good to see you this morning. Good morning and good to see you. How was your weekend, Mama? My weekend was superb. Yes. And happy new month. Happy new month, Stacey. And happy new month pia kwe muthikiriria witu. Yes. Na tukamwendithiria a happy new week. A happy new month ya September. A happy new month ya September. Iyo ni irathimo cia Ngai. Irathimo cia Ngai ciutwarane nawe okuo. Ngai arokugitira tukiingira mweri ungi mweru wa September. Yes. Haria hothe ugukinyithia maguru maku. Ngai arotwarana nawe. Amen. Maria mothe tanakinyaniria mweri ucio rahitukire wa kanana. Marokinyanira uyu. Amen. Riu ni rihoera twakuhoera tukiambaniria nawe mweri mweru ona nie personally. Stacey wa Digital ndakuhoera kirathimo kia Ngai. Gitorane nawe mweri wa kenda. Hapa kwa hapa. Amen. Onani ndakuhoera o uguo. Yes, you're looking so good. Thank you so much and you too. Yeah, really. No athera mzai. Ajose ni araruta wira mwega. Ajose sababu yako ri araikuru ri. She's doing a great job. Afanya kazi mzuri. Fantastic. No athera muno. Thank you. Si hadete wega thainya na ndagika 46. Yes. Mukorosti ario guku town. Yes. Ndamba guikarira giti giki giake. Ndimunyitirire ndagika ciganona. Thank you. Na nie njitagwo Stacey wa Digital. Yes, na ndike Chef Gathemba the tea master. Karibu sana. How was your weekend? My weekend was superb. Yes, ndakuonire. Dare Murima Fest. Ndakuonire wina Kenyatha. Githaka muno. Thank you muno. Wina kiratu githaka muno kia hoiti. Asante. Ndogithira raihiriria kiratu hanini. Takugeria na kuroria. Na ngiona wari na moves. Kabisa. Wina DJ Dibul. Twari na DJ Dibul ni twathire Murima Fest. Yes. Na ikiagirira muno. Onayo bado dathiete ko represent Mukorosti. Oh, nice. Thutha ni mimi naye hapa kwa hapa. You are doing very well. Thank you so much. Yes, much. you are doing very good job. Asante sana. Ona weekend yako rari njega. Ndatidirio ha kikao. Haruiro. Haruiro. Ona haria gicero. Hau niho ndatidire ngwetereire. Ndiho ndirakuonagira live. Ni ndari na nyukire ni ndari represent gimweno cio. Karibu sana. Asante sana na ndwana nyukire. Ni andwega muno na makiuga tumugeithie muno. Tumesalimika sana. And they are very ready for Wima Fest 2.0. Oh, it's coming. It's coming. Oh, wow. That was 1.0. Yes. Leo nitoko igira 2.0. Egokoro na nyuki. Ntoko mwira. Thank you, sorry. Ntoko mwira. We are very sorry. Relax. Negoko faga. We are very sorry. Rewe. Yes. Moja kwa moja ndani ya chai. Yes, mwe ndani ya chai Stacey. Yes, ona maundu mahana uguo kwikaire. Katika pilka zangu. Kwi muthenya wa no wathire kuona finals we kwanza. Ndiahotire guthie, ni ndari no horo wa guthie na nyuki. Ni ndari no horo ci wa kwihariria nini ndiahotire. Ugitukanirwo. Maundu makeinge ndamenya ithe ndiari muthenya the same day. Yari Friday no riu ni ndathiaga Saturday. We bathia Saturday. Riu ri ni mubira no agithakirwo. No akimenyire ni mahotanire. Morocco nio mahotanire. Good girl. Riu uhoro nduri hau. Mondo gwitwo Zuchu. Ndagiukire bururi-ini. Ni kuri hwari hitwo ni the state. Ni okaga kuina. Okay, agitutumbuize after mubira wake hotana. Ndagioka na iritu akiathaka muno ari mainaga nao. You are very smart. Nawe ni agikirite. Oega. Sitari njega. Ijoru na musani. Kemo ine. No munya ni merega gutucogotha muno kuria kwao. Merega gutugia muno kuma president wao, kuma MPs ao, merega gutugia muno. Kumbe a Kenya matire mariganirwo. Zuchu oya microphone ri ndakiambia kuina kiina rwa mbere akiina rwa keri andu ri makiambia kwita kamucamanio na haria thutha a Kenya makionania uria ni Zuchu ule wa jirani uria ni Zuchu mwenye alituibia chapati akatupea chapati by force. Sawa tu. Ule ni Zuchu mwenye alituibia sukari akatupea sukari by force. Sawa tu. Aya, sawa tu. Kidogo. Ule ni Zuchu mwenye alikuja hapa akatulilisha. Kwi
Sawa tu. Sasa huyu ni Zuchu. Mwenye sasa ameiba anatuliza Amanda ni nani? Ithwe Akenya. Aratoria ko. Zuchu. Agatoria ate Amanda eko. Who is Amanda? Ithwe andu agima acoka rwimbo ni rwa gatoruma. Na igwire Akenya othe moya na makiuga Afgani ndugu zatu. Moini acoke arore naku. Mambindirwo kuhura fireworks nigetha acomoke ateguconoka. Fireworks icio ciahuragwo pa pa pa. Riu agicomorora hau na andu ake makiura andu makina rwimbo rwa taifa. Ureciria Zuchu ekuinuka emo makuatia. Totire twamuohera no nginya aine rwimbo. Unamenya akuire mahitia mabururi mugima. Wao thira menya twina marakara ona ithui. Gutikaira wega thutha uyu. Rauli. Weekend irakihanaga uguo. Mundu ogwitwo nake ri thiku icio ona ciaca ni macanukite muno. Mundu ogwitwo Cleophas Malala. He handu marathiete matanga. Riu agethi matanga ri ni araikaririe uguo areta kamucamani. Arona riri niwe ni wa mwena uyu ungi. Uria kirima kirauga ona skizaga ground. Ona skiza ground. Ni mathikiriria na makaigua ria rauga. Arathie mucamanio kundu mathia na Wetangula. Arabetigira aragoma na microphone. Arabia kunagania Wetangula. We Wetangula. Menake. Matikire mathiko-ini. Lekenagania Wetangula. Lekenagania Wetangula. Na ore jesi yako mathiko-ini ni eritwo. Moigua mundu utarambia gutuhuka ri. Horiai maiki. Makimuhoreria kumbe nake ri nioi na nionetio kiroto-ini no ahorerio Mike aena yake muhuko athutha agiakia backup mahoria ri acomoririo yake anengereirio yake ni kanda ciake cia wira akimera nilijua mutazima hata musiakize zimeni zenyu kabisa. Mimi ni mtu nimejipanga. Kiugani askizete ground. Nilijua tu unanizimia microphone. Aya, agethira mbere kunagania Weta. Kimanagania muno na microphone ciake. Tondu ahetage kari yake icoka akiinuka. Riu tulio hau ri. O bururi no menya bururi no tugiete muno. Maundu maria mekuo. No we mundu gwitwo wa Munyoro. Thaici hari ari no atuike nginya prophet. No ri kana ndira aretetwo Citizen. Akiaria mukiuga ni muguruki. Na riria arari nginya kiria ni aritie. Hindi ria ari America. Mayolo. Akiaria muno na akiuga bururi uyu ri uranyitanira na itoi. Andu makimuruma. Ndiramenya uria arauga ngaki akanebita X. Ona atwe turarekia kuga uguo ri. Gavana wa Mandera. Arauga itoi ni cingirite. Already. So waugago aragio horo wa ma. Anyakaragia horo wa ma. Ni ari na Intel. Ai na Intel. Ona akere ariaga raw intelligence. Ni askizete ground ona. Ameskiza ground. Riu ore siria thaisi hana nginya prophet. Mundu ragwe tondu ukahanika. Riu maria mothe ratura thaisi ni turaigua. Tondu hanite prophet. Riu ri. Riu ni egethi kurikiriria ri. Ni tuikarite oguo ri. Munene wa bururi na akiararia. He andu arari kanitha. Arauga bururi uyu ri no tumahire miaka ingi 30 nigetha bururi uyu uhane China. Askize ground. Arauga no ngora bururi ta China ri bururi ucio waheirwo miaka 30. Miaka yo 30 we agakoroko. Ona haria arauga ni tumetikirie mena baba tumahe miaka 30 mathondeke bururi. Nginya baba. Tumahe miaka ingi 30 makoo mathondeka bururi. Riu na wa Kenya ri maramucokeria maramuna heindo ithatu mbeca itangigura. Trust, time na second term. It's not